Divided with COVID-19 Mentah kasi at tarik bunai September 2008 Kies kibat mai menginyo mentah kasi dino sampu pra Nakini kini nako East Garo Hills Sa me East Jaita Hills Sampu san nako East Khasi Hills San nako Ridhoy Iway nako Southwest Garo Hills but ini day na ki Armed Forces Paramilitary Forces but iway din ako West Jaita Hills. Case baru ibalong active hadu mentak si kelum lang kinong haja South New. But na kini si haja South Park New kuway idon ako East Khasi Hills. But si Park from New gede ako ki Armed Forces Paramilitary Forces. Si haja Aspa from South gede na kiway kuway. West Khasi Hills hadline Southwest Khasi Hills Hunreu, Ridhoy, Shispa like Hunreu, Sampu are today Niku, the Armed Forces, Paramilitary Forces, but Kandai South today, Nakiway. West Jaita Hills Kandai, East Jaita Hills, Aspa New Kusao, West Garo Hills, Shispa New, but Nakini Sampu San today Niki Armed Forces, Paramilitary Forces, but Sampu are today Nikiway. Southwest Garo Hills Khatsan, South Garo Hills Nreu, East Garo Hills Nreu, North Garo Hills South. Case ki wala recover mentakasi bilong Shispa New Kanda. Pada kini East Garo Hills Iway, East Jaita Hills Lai, East Khasi Hills Shispa South Way, but nakini Sanpu Pra gede naki Armed Forces Paramilitary Forces Trap Line gede naki way. West Garo Hills R2R Khatway gede naki Armed Forces Paramilitary Forces Khatway gede naki way. Ridhoy Pra South Garo Hills R but West Jaita Hills R. Idon iway baklat bangi kentiu mentasi bangi nadap ai dok ya jing kedep menen jannet but baru ki baklat mentah kilong lai kufra but kiba la recover baru hadu mentasi kelum lang kilong haja news pa ndre ki sampel ki bangi fates hadu baje Menski mentak si gino silap like san haja sanspa new kuway. But if a test negative gino silap like haja nai sumbre. The test ki bangida up ya ki report hadu arbaji menski mentak si gino kumba ndrispa south ndrispa kap south e. But ki bril ki baru Siapa kecelah macam ni hadu arbaji menski mentak sini gino live kendai aja aspa rato minum air syuk ya kini ki nak sampel ki bangi air total kalau telik sampel bangi apa minum air syuk kalau telik kita seperti dang api ke result nama kini ke penwara yang kencing keluar jengmut maka wara adu kencing dalam baklah ya ki babur mentah ke format ke wathamai kan nong yang aibet kat nungut ki test negatif but manu gorong sapa kejela kejengi mantasi mo yang aibet tangkata minum aisu ki sampel bangi test mati result ki bangi dak up ya ki report